Pemirsa meluapnya nih tukat medewi ngawinang kanan pipa PDAM menuju pekutatan mewah pulukan usak. Selami aminggu pungkuran kerama saning andalang toya PDAM mewah ngeruruh toya bersih. Boya wantah paumahan krama fasilitas umum mineka di sekolah, miwah Balai Banjar, taler keni ius. Akeh pelanggan PDAM ring pekutatan miwah pulukan mausang nenten mulihang toya bersih saking makudang-kudang rahino pungkuran. Krama ngangken, angganing PDAM ngwedar toya antuk ngawi gunayang truk tangki. Nanging parikrama inucap durung presiden agingin pabuat toya nyabran rahina. Antuk punika krama mepengabdi mangde pipa gelis kabecikang. Direktur PDAM Jembrane Igede Puriawan Dawa Gredite tanggal 1 Desember lintang matutang wenten pikobet sani kaarepin PDAM sajroning ngicen ayah-ayahan ring krama pamekas nyane ring pekutatan. Kanan inucap metu sangkaning wenten nyani pipa sani usak ring tukad medewi sangkaning keni blabar dawag puniki. Indik nyambung pipa inucap kabuatang eskavator santukan pipa mapendem ring sortukad. Sangkaning toyo ring tukad inucap ageng alat berat durung praside katedunang. Surya Dharma Bali Pos Nguningayang.